Karibhoy District Sports Association mentakas ngi kalai tarik risau arjar pulai kalapen kup burom ya usamla Lionel Daryl Remey ublayo eka khusnam best goalkeeper hakalimpung ya lekai football jongka South Asian Football Federation Cup kebelalong hari Nepal. Hakani kesngi ladon lang kinong yalam ke RBDSA ki bahaying usamla Lionel Daryl Remey bat kiwe de. Haba keren hakani ke jingpen kup burom haplau jong ke office ke RBDSA ha umsning uba RB syadap ulapen pau ya ke jingkemen bakrau bat ke jing sung sarong haba ukhun na ribhoy uyo ya kani ke nam ban shim benta hakani ke kerdan jong ke South Asian Football Federation bandan benta bat ke kenhun ya lekai football ke Indian ha ke under 19. Nakaliang uba MDCM kepa jong usamla Lionel Daryl Remey ulapen pau ke jing sungu kumen ya ke jing pediang sungu baha bat ke jing penkup burom jong ke RBDSA ya u Lionel bat ukunturu ya ki wei ki para samla ban trei shitom ban poilang sya ke thong bat kumju ban nom dan ke mensim sungu sarong. Ha keweipat ke benta nakaliang keseng Confederation of Ribhoy People ru kalapen kup burom ya usamla Lionel rengkat ki jingker kukerdo ba unang ya syakmat hakikam ya lekai bat benlong ke nuksa babha syakajai benriu bat ke them ribhoy hi barok away. La ban kedau hang ni usamla Lionel Daryl Remey udah ukhun jong uba MDCM basyong basa ha umroy jayau pedeng ubladon benta bat ke kenhun football jong kari India nadu usnam arjar khat kendai ha ke under 15 bat menta ulayo rukumu best goalkeeper na ke South Asian Football Federation ha ke under 19 u Lionel udah ru khna pule jong ka Baichung Bhutia Football School ke Badon ha Delhi. Hakani ke lempung ya lekai football jong ke South Asian Football Federation Under 19 Championship arjar pulai ke belalong ha Nepal ke India kala job persya ke Pakistan dalai lanot bat usamla Lionel Daryl Remey kumu best goalkeeper jong kani ke lempung. Hakaba uwei na gisamla jong ka dong bai juga jongi u Lionel Daryl Remey ma ubalawanra ya kan nam ya ke burong Balayo menyesim benta akan ke South Asian Football Federation ke India kalai bensim benta bat haka juga poru ke India ka job bandai tang baka job unge usamla na dong jungi balayo ru ya ka nam kubu best goalie haka ne ka jila kai ke ba haka percaya ha bang namta mergane kalong ke burong yang ka ribhoy kamtam tum ka ribhoy District Sport Association ngidan haka ke step ban tiang burom yu tiang subha yu ya gibahayi ngasem ju kamtam yu pa ya kakbi bat ya gibahayi baro bidan lang hange bakane ka ying uwe samla ulawanra ya ka burom ya ka dong ba ik ke jongi bat ndei tang mo ngidang kmilanti bagi wei ki samla ro hagino ki feel jonga sport ni kmilanti bakin ya but ya duk sa jongu bakin wanra ya ka burom nimla wana ai sibun ke jing toy na ban sa jong hindre ngin ai tang ka jing ka kukodo kabangit next scam ba mauru habolayo ya kene kanam bakat kene umde ban sungsarang biang ya kene buram daga jing surit ublay ulong lambatu ha ki jing persyang jong unang ne syakmat banang ya simenta mende ban kutang hang ni ula ban long ba ulang la ban sim sagi wei bedegin level ke bakam sajrong ban long unong ilakai uba paunam ha ka pacai ya kene step ngidon ban langang ne kup official jong ka RBDSA baru ngimla bandan hindekat bangidon ngilay ap hang ne namar bangi sugi ni suburom na benta jongu ya hang ne ngidon ban paru iba MDCM ubulong utukhat jong ka RBDSA kanong isusarong ba uwei na ki dukhat jong ka RBDSA udon ki khun ban pendan burom ya ka dong ka jongi ke kane kalong ka burom omtang ya ka yingesem ya usimet de kila pendan burom yang ribuai berapa? Ulai unang kerku unang yalam ya pi nang ne haga ji persyang jung pi banyale ban kenjo ya ki bahasa jerong. Ulai sibo. Nakaliang jonga pa jung dalam bagian ngitan lang ni man ba jonga baba ngitan babut ingau baget dan imam rang ba senang dom Ramadan ru ibalai don lang sus Nepal angta iba dom lang makri ba Tibor Lightmon ba jinong se ngidon kibaya senran lang yau sudu sport Nepal te ngidap ta jing sokmen habang yi nado na po jorobat la don ki parlok kibaya pediang subhai ngi tenai ngi TBA
ngi wan nang tai te chiyo kubar bangi hap ban ya don ang sipang arpang bati te ngi dap da jing songo ye kini ki e ba khon khamtam ya ima wi sadap iwala marsin bana la ong bangin hap ban ya kendu ko office te nakaliang junga kumpa ngadap tang da jing songo sudai ki khamtam ya ka body jong pi work away ka RBSA ngar ngadi khot ya po finance committee jong pi kumbangi iwa ka RBSA ka jupek sisaya ka ya kabede bat ka sports tang ka football na ye ki week event ru te ngi iba ngidon kamban country ham hasusho nam ta ki generation pat suwan ke jing sungu kalit suble ru ya ka ba uladi na sumar ya pun jangan do ka under 13 ulal don cipo Delhi udon bat ka bichung botia football school ngi ai ngu ru ya ngi ai kuble ru ya bichung botia ya ka ba ula diang yu kumui nak ban pentebet hati academy te kunju ru bat ka team India ya ka ba ula don nadu ka under 15 la don bat ka team India hadu menta under 19 tengi songo ini khait i peniat basta jung belai te nakliang jonga ngam don ni ewan ong tangka jing kublai fi kumju ru ye ni parlok ke balai senran bangalajar teng menek yo lawan jus Nepal ban I men sim ke team India bat kumju ru ya ukun padai na kani katong khaje ni te ngi i ba jing la kai te kalong ka ba itenan bat ni so borom adu kata nam ta ka dong ka khan ba ukun jungi mo ndi tang jonga ukun jungi ulayo ya kanam best goalkeeper hang tai ka sa tournament ketiga tournament jong South Asian mo te ngasul don tang kajing so kemen tenai kani tang kajing sedang yu upat kani tang ka under 19 te kani suno tang supas tang ka matric tengi hap lek saya ka 12 min hap lek saya ka graduate pat kunta ter ngasu ai nuksa umdai tang yu ni ya ki kun semla jungi babun ki balai lek kai mutah ka ilik ru te kumbo ang imam ne kajing sarong ni di buk sesut kani dai tang kajing ai burom jengi tenai ka badang sa ka badang bun sini nang ni hikmat mar bangim kwa ba mentangi pendeng sentiu la sa ngin jakno te kajing tristom tang yu nre yabar kho ikun samla ki bala pois te kerdan badila kai sa ka ilik ina ISL bakin yu tristom bat bakin don kam sem so sorong nomor bablay ba dai tang maki mangiru ni so sorong lang mo ya kanika ri ka bi kijuni tenak den jonga tang ini sing balang ba terem nam soba ko district idap de kujung dokumen ke bakrau bau samla Lionel Daryl Remey badai nak di gedong kethan ke jungi beru first player banyo ban represent ya ke India team ida so sarong hadu kata ida sungu ru play try kanrat play kalat kelenti yu samla Daryl ban tristom bon longu flore lekai jung India imla panda aku beli ke pangai ke jing angut ke jing tristom jong samla malah poisa kaduk kan ke thong kaduk benda yo ru ke best goalkeeper kum kasang ngata kentu ke samla jong kedong riboi lene jong jelai berkoi apa ki don keno kam jile kai ke juki ngida kermen ban gin le kai na duk men sim ke disiplin ke bedon kam ha ke khon samla bi de ke jungi kum magini kisni ke jing jelai jong kam ki basli kam tam drop jing jelai jong kam ki basli wala ima pen ban ikun samla ke dong kai ya bangi i kumne samla bla prat ilenti shikmat idang kermen manadin jong unil samla idang mi sibun pat ki sagiwai pat ki samla iban bot ilenti ke senjam unil samla bola ilang shikmat de nakalang kasangi indan ban ban kran nakani ke kuar so ban ai kublei lang ya boro di perlok kublei dan lang ni kublei sibun